Omukoro gwo kusimbura tiimu gwakorwa chairman w'entebe ya katano wa Mbarara district Tabaro Didas kandi gwakorwa mbuga nkuru za district egi omuri Kamukuzi. Tiimu neza kwetaba mu mpaka za Purayimare z'ihanga ryona ezabeja bari hansi y'imyaka 16 ezitebenkanisibwe Mbarara Junior School omuri Mbarara City. Chairman wa district ya Mbarara oko basibura ngo mwiroko muzane kandi muturetere rukoko byona bene mugumo mwishomero mutatwara mutazombinzi mutakashiremu mutaba baserebu gajo hati ninye nduho icyaro cyona ninye cyukunda rero kare ko karagahamura turede abo kuba na chairman ya tesente abana bitunteteka ko barisaje bakagira amani marungi kandi bakagira amani mingi go kusinga ibikopesho tweteka tekire kurete ekikopo kandi koze training erikumara training tuyazekera district ya Mbarara ronto za national omugandi nkaga iyo timu ya Ryantonde bayoreka kubetegurire kurunje Empakezi eza Purayimare za ball games ezirabo muri Mbarara City. Aba nabo basiburwe rizoba ahacayi cha St Paul's cyabuza. Omuzanyi w'ompira abera determined atetonyiga buli lonyiga ebintu ebero genda kola ki byonona twina bana bangi nga basobola kuzanya position so we did not get desira kuba baba nali bazisobye subira tujja kutereza wali awabadogo ekitutwala tugenze okutikirira Lyantonde muulira nti bwoba agenze okukiikirira omuntu tokola bibyo nga bw'oyagala okola ebyo byolowooza nti bijja kusanyusa abbe wakoze eki abakutumye.